aban penifo bi abomu akoye ebisia sabe wo mo ahwere wo mo ede hye wo mo akomo ensra ban de akoto onim enhwehye aban a yede efa yewura mampani na Akufo-Addo eso hye ode atokwan mu efa wo mo ede hye Kaka Ibrahim Mohammed ni wono eho na se na yenia enim de dada no enene na mienu entemi na mampani yewura na Akufo-Addo wode ebetu dwa ye press release bi to just say for me committee a wo be Kaka ye ni wono enhwemu no meye public inquiry mo bisa timamufo ye wo momote edua setroduma so no ensemsem ahodo afa ye ni wono protest ekoye no nto achiwe no enam so emanipa mienu so eto nananum ewonse no obaye che committee o mesa inquiry na mo be mu hwemu na wo de ehunua no ede abre no in the next 10 days na no enti enema aban penifo eko ebusuafie ho ekosre ebusuafo no di tu mani nipa mienza wo mo be make up committee na aban de to that so mo bo ama nsem no hwehwemu no akom na ebra aban penifo as regional minister honorable Simon Osei-Mensah or Ashanti regional minister wo come eko ya wo de nsem no etu ebusuafo enim no emi ho no ma enetese maame obatan a wo chim ewo Kaka Ibrahim Mohammed twahwe ya tese wonsem abeda abontina nsa na bekohwe video kakra eka ho eba ye no meka mu se eduoko bu be echi edom eduoko bi eta echi ene de yensem yi ebrem ocha je herbal center ye momo nka ye emamonti asese se na ye wo ya resi fatie bia no o metimi adomo emwanya kopon adom achede na o metimi niti ya we ete edifini pedwemu enti se na o ya resi fatie bia se pressure o se asthma se ye low sperm count se ye akuma ya bibia how bia bomotia na fa number na echegu awase wona fro mo anase po metra kwan ewo eye dansuma ewo akra ya ena bia mu nso no wo mo esa watermale eno nso ewo northern region no mentimi enye wo na won so wabrabo na wo bono nije entimi mbemu ema isese ya we de enye edro na obi akope bi ato nti na tese wo ya we hawa no ape anodo and the personal so echa edi amo nti busafo ye go video eye maame batan a wo wo ne de hye Ibrahim Kaka Mohammed bra ban penifo regional minister ka ho ni nikodi ehye mo de to the nim say 3 member committee ni nipa hodo mo make up the member committee for ni net say ko me fa so ayo mo dumedie no ayese maame ni etwa hye ye ko hwe video emra sisia ebusuafo tim say obatan nshrumu gujemu atese ayem hihye kese na besu no so obi enu a obese wontena se no wonani entwem se ne ba ewu ya se lenko wie che ne ba ni wu echi ne ba mienu so nsanto na nanum ewon sedo na ni pensia enkoda ya sabia ni nya ewo ne baba ku ye ewu ne mu obatan bi no betimi atena no tene se mami na kumentumi na mama anam so amana kulapsa amanfo edina pentem ede akope ayarsabi na sabi yenya ntese woje ayarhwa tese bibia ekoso wado wana tese wosaba baka bibia eya akọ niya emua enono ba ni niam no amanfo se be enya surprise bia because a great trauma and mobata you from within a week space awoba wu ye nyama wodo esisi woni kro wotimu so no obi eniwa anakuma ebetimi ade nyama bi so bi wo ha o makuma ye den but enokra mpo ekobi echi no benya trauma kakra be affect ni mental ability ni bibi kika won tese no a doctor for ni in the phone betimi achem but we na munamu ano eyade ekoso woni video ni pedwem how a wo film sesi a ehun ya odi a wodi na ma na akowie ni sasa be wetimi akolapse a ye bra before ehye mo ni din ko mo fa ne bani bo wa tese etimi ma na akolapse bani niam no regional minister ono so akasa de afa Kaka ni wo no ehun se ebaye no so bobo no ye de bo ono ani MC no se wo mo eno makwa ema police for ni military for no ekopie mo na o kire mu no kire de anti-papa military for no kopie mu no se wono amu ma permit na ma command ni se military for no enko isan se wo mu enya intelligence se mebu na wo mo ewo ejira se choduma so na wo mo fa dream se
yɛda wɔn bɛsie wɔn nua kaka Ibrahim Mohammed yi wɔn bɛbɔ mmɔden a sɛ police station a ɛwɔ edura sɛtwoduma so no wɔn akɔ hɔ akɔhye no ayɛ sɛ ɛne asɛmpɛsa sɛ ɛyɛ aban egyapade nti no saa intelligence no ɛso na de ɛto command so ede ema soldier for ekopi mo senti ade a onimu bi pa se soldier for ekopi but se ko dru se o mo tututuo na mtama nkofo mienu epie no hono mo nsem kakra de wentimi antwuma ko sisi ane tepisa fo ensem no dia abedru ni eya rebo ni pa ani etu ensem mu se ye ti echiri crampo no ifeta ewo ye so esa se ye Ghana fo ye nua eno no se ka Ghana ni bakwa na esa aka Ghana fo ni anti na se ni mami mpo na ekomu se ya na se entiase wo say young Ghana folk iwe chegwa no ensem no emu ya no adane ebimu dadwe ebimu krada enna because ya den Ghana ekoya ejina yeso akoye so ejina so say asumde da so Ghana mu a ya dia say ni obi ma ya ne ye ma eso ne ba enti na say ayem hihia anam so ma me no collapse no nkofo etena say o zakwa nti wo mo sere say empenifo kwa bia ba so a wo betimi ade so ma me ade de busi ase a hawo a wo mo efom say enko ya de bi a chin so be affect mo a se betimi ase wo ba no mo entimi emo atakwa nso na say wo mo de hwe a we fere ni nti no ekire no menu so ato na e won se no wo mo hwe na sa ehu we bia wo mo de be we bia wo mo de be compensation bi wo mo de mom bi kasa chekrapa wo mo be benifo no mo nyom kasa che nkomodie na motivation bi encouragement bi na ta say entimi mu a na empo no wo mo ntimi entso wo mo abrabo eso na se na sem no etie no sa enam de abeso nti dia bedui me de besi ase wo a wo hwe wa denje efa wo ene say bo mo dia na fa to ye comment section na bi no share video way on all the social media platforms follow Tuma GH or Instagram Twitter so Tuma GH _ Facebook Too Much GH meeting edina ama uso nyame adoma ye besa ye die share pie makra munya bye bye.